Ummangalela wesibili lokubulawa kaSenzo Meyiwa Ntanzi uthe-ke wamxosha ummeli wayemncenga ukuthi akenze isivumelwano namaphoyisa uzoxhawulwa ngo-3 million wamarandi. Umeya wadutshulwa wabulawa ngo-2014 kubokwe intombi yakhe uKelly Khumalo eFosrola yaseGoli. Kusho abalisi abahlanu okuthiwa yibona abayisa uSenzo Meyiwa kogoqanyawo futhi-ke babethengiwe. Icala lisesigabeni lapho kubongwa khona ukuthi izitatimende zabamangalela zokuvuma amacala ngabe kufanele yini zamukele njengobufakazi enkantolo. Abamangalela bathi-ke basayina izitatimende ngoba babeyixakwe isibhacu samaphoyisa. Abameli-ke bagibeza uNtanzi ebhokisini wethula ubufakazi ngokuboshwa kwakhe nokuthatha kwezitatimende zakhe. Uthe-ke kunommeli u-Advocate Ntokozo Mjiyakho owamcela ukuthi asebenzisane namaphoyisa. Wathi-ke ima ngenza isivumelwano ngabuza ukuthi isivumelwano leso. Wathi-ke angenza isivumelwano sizohlukaniswa idokodo icala lami libe seceleni. Ngathi-ke anginasivumelwano namaphoyisa mina. Ngasho-ke nasenkantolo ukuthi-ke ngimxoshile nawe uyazi ukuthi-ke uxosheleni kusho-ke uNtanzi. Uthe-ke indlela uMjiyakho ayemagange ngayo waze weze enkantolo sewamxosha. uNtanzi uthe-ke waphakamisa isandla efuna ukutshela imantshi ukuthi akakhishwe uMjiyakho akamfuni kodwa-ke imantshi yathi ngeke ekhulume lutho nombangalela ngoba-ke unommeli. Umshushisi wombuso Advocate Ron Sibanda usukumele wavimba-ke lobo bufakazi wathi-ke buyinzwa bethi uzofanele kabize uMjiyakho azosiphendulela uma kungenjalo-ke akuyekwe. Ijaji uRatha livume noSibanda lathi kufanele kubize uMjiyakho ngoba ngeke kwethula izinsolo bese-ke kushiwo kanjalo. Uthe-ke emva kwalokho wathola ummeli kohlinzekwe uhulumeni angamkhokheli udaba-ke lwesithembiso sika-3 million aliqala ukuvela kuleli icala. Phambilini kuke kwasola umphenyi wecala uBrigadier Gininda ngokunxusela abamangalelwa ngemali. uGininda-ke waphika lokho wakuchitha wathi-ke inganekwane.